Sanibonani. Namhlanje isihloko esokhuluma ngaso, sokhuluma ngokuthi phuma kubantu abangayindawo. Why ngithi phuma kubantu abangayindawo? Ngoba abantu abangayindawo bayi waste of your time. Kanjani na? Abantu abangayindawo azikho izinto abazikhulumayo ezakhaya eziyaphambili. Abantu abangayindawo baya enjoya i-comfort zone. Abantu abangayindawo abazi-challenge. Mangabe ungayi-challenge awukhule empilweni yakho. Abantu abangayindawo bamagwala. Bayasaba ukufeyila. Bayasaba ukuphoxeka. Bayasaba ukuhlekwa. Bayasaba futhi ukuzwa ubuhlungu. Kanti lalela ke la sesiwami nawe ibhuti wami ngikutshele. Uma ufuna empilweni yakho ukuthi ube utho futhi uma ufuna ukuphumelela empilweni yakho kufuneke ulindele ukuthi mangabe usuthatha igxathi lokuthi usuke la ukhona uzojuluka. Kufanele ujime. Kufanele wakhe imuscle ibe strong. Ukuze kwakheke imuscle ibe strong ukhona ubuhlungu obufanele ubulindele uzodlula kubona ngoba ngesikhathi ungena ejimini uthi usufuna ukudevelopa imuscle ube nezinkonyane ubukeke ngenye indlela engcono kunaleyo ubukeka ngayo fanele wazi kodwa ukuthi ke mawuqala uthatha leso sinqumo sokuthi manje ngathatha ushintsho lokuthi ngifuna ukudevelopa imuscle in my body then ufanele kuye ejimini mawusuwenza isinqumo sokuthi ejimini fanele ube ne-commitment lapho ube committed apply discipline. Ngesikhathi uqala akuzukuba mnandi, ngesikhathi uqala kuzoba buhlungu. Futhi ngesikhathi uqala usuthi uthatha leyo journey izoke nje ikunyuke amaviki abemabili abemathathu kuphela inyanga. Yabona? Ebese kuyima emva kwenyanga ubone ukuthi hayi lento iyenzeka. So iba njalo ke noma usufuna ukuthi usuke esixukwini ohleli naso ngoba manihleli nikhuluma izinto enizwana ngazo sonke isikhathi nikhuluma izinto enivumelana ngazo futhi sonke isikhathi so ke kuhlale kumnandi ani challengeani yabona so ufanele mangabe la ukhona uhleli nabangane eningachallengeani nabo fanele kube worried because abangane eningachallengeani nabo kusho ukuthi nina ngenikhule niyohlale nimile into eniyenzayo niyohlale nibuka abantu abakhulayo nikhuluma ngabantu abakhulayo yeah small minds discuss people. So kubalekile ukuthi wena ngeyakho impilo funeke uchoose abangane abanephupho abangane abangawasaba ama challenges abangane abazi ukuthi omunye mangabe esethi ufuna igrowth empilweni yakho bazomsupport. Mangabe ukuleso sicuku esinganayo leyo nto yokuthi bafuna ukukhula bona abangashisekelwa la ngaphakathi kubona ukuthi ngifuna ukukhula empilweni abangenayo ama plan ama short term goals and long term goals ngeimpilo zabo abayiphilelayo nje ukuthi thina mbangani bami siyaphuza ngeweekend sihlala nobani senza lokho nje kuphela noma siye esontweni kuphela akukho kunye esikwenzayo impilo imile ayifuneki ke impilo enjalo funeka uphile nabangane ozowazi ukuthi kuba nesikhathi ukuthi ngonyaka ozayo after umnyaka emibili ngifuna kube senginayo imoto ngifuna kube senginawo umuzi ngifuna kube sengine degree ethile ngifuna kube sengine masters degree ngifuna ukube sengina icompany engiyiqalile ngoba umsebenzi engiwenzayo sengiwenzile ngifuna ukuthi le experience engiyithole khona kube iyona engizokhuphuka ngayo kulomsebenzi engizoqala webusiness lami kufuneka uphile nabangane abanjalo abazi challengeayo abangane abazokutshela ukuthi mina ngonyaka ozayo phambi konyaka ozayo mina ngiplan ukuthi ngifanele ngishade noma nihlele ni group lapho ningashadile kodwa kufanele azi ukuthi omunye umngane odingakalayo ozokwazi ukuthi mina ngiyaphuma la nihleli khona mina ngizoshada nginalelo phupho impilo yami ngifuna ishintshe impilo yami ngifuna iqhubeke kufanele uphile impilo enjalo uphile nabantu abanjalo ungaphili nabantu abami ndawonye uyabona nje isibonelo ubuke ukhozi uyabona lenyoni okuthiwa ukhozi indlela ephila ngayo inyoni enamandla ngenye indlela ekwazi ukuthi ihambe indize ifike kwi the highest level of attitude lapho ungafiki khona ezinye izinyoni
isizathu salokho ukhozi inyoni ekholele ekutheni mina ngingakwenza okungenziwe ezinye inyoni ngoba lona liyabona ukuthi lona lingaphezulu kwezinye inyoni. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ube umuntu okwazi ukuyibona ukuthi labantu ahleli nabo akalingani nabo, yena engaba ngaphezulu nabo noma engaba kwi-level engaphezulu kweyabo. Ilapho-ke iqala khona iy'nkinga. Ngesikhathi-ke ususuka kuleyo level usubashiya, ilapho bazokudonsa khona-ke abangani bakho ngoba bazobona ukuthi wena uzenza ngcono kunabo. Ngesikhathi uzenza ngcono kunabo ngoba uyakhula, ibona bazoqala bekushaya iqala. Ave kubuhlungu ukushaya umuntu omngani wakho, ave kubuhlungu ukushawa ifamily yakho, ave kubuhlungu ukushawa umzalwane enikhonza naye ebandleni, ave kubuhlungu ukushawa ubusiness partner wakho ngoba beniqala nine-vision ukuthi njengoba sihamba as partners le ndlela sizoyihamba sonke, kodwa uma make wenze into yakhe yedwa eyenza behind your back, wakushaya wakunokha, ayikho into ebuhlungu njengaleyo. I-pain ebulala inhliziyo yakho. Umndeni wakho wenza into uthi uthemba ukuthi uzokusupport kube yiwona ongakusupport, ayikho into ebuhlungu njengaleyo. Iyakugxoba uzwe inhliziyo yakho igxobe, inyofozeke, igxobeke ibe isicaba. Umngani wakho omthembile ophila naye, mangabe usuwenza into okufanele akusupport kuyona, kube uyena ongakusupport, kube uyena okucekela phansi, umthembile, ave kubuhlungu. So yikho-ke kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi kufuneke ubuke ukuthi ubani umxoxela iphupho lakho. Ungaxoxela iphupho lakho nombani, kufanele ubheke ukuthi ubani umxoxela iphupho lakho ngoba wathi waxoxela iphupho lakho umuntu o-wrong uzolidestroy iphupho lakho ngoba umuntu unomona, umona womuntu uhleli la enhlizweni ngaphakathi, and ngesikhathi umona umbusa uzokwenza sure ukuthi wena leli iphupho lakho ufuna ukuli-achieve ngoba yena uyakwazi, ngoba yena uphila nawe sonke isikhathi, wazi wonke ama-strength nama-weaknesses wakho. Uyena ozohamba eyovimba lapho othi wena uzoya khona ukuthi uyovula amasango amasha, uyovula iminyango emisha, afike akuvalele. Wena ufika lapho sekuvaliwe, usaphusheka akusavuleki, kanti kuvale umngani wakho kuyena omthembile ophila naye, omtshele iphupho lakho, kanti yena ilolu hlobo lomuntu onomona, ebese eyacindezela iphupho lakhe aligxobe, enze sure ukuthi futhi awuzukuphumelela, kodwa bese buya futhi ntambama ekubuza ukuthi usubuyile uhambe kanjani, ebese elindele lezo ndaba ozomtshela zona, umtshela cha ngihambe kabi, ebese kuba uyena okududuzayo, kanti uyakuhleka futhi uthi naso ucabanga ukuthi wena ubani ozophuma la isihleli khona ushiye kule group yethu, kule level yethu esikuyona, uyibona ukuthi uyini wena unathi. So-ke bantu benkosi, kubalulekile-ke ukuthi njengoba siphila nje uwazi ukuthi umngani wakho ubani kuwena, uwazi ukuthi umngani wakho iphupho lakho uyalisupport yini uma ekubona ukuthi umuntu ophuphayo. Kubalulekile kakhulu lokho. So-ke le ndaba yokuthi-ke lolu sihloko sethu sokuthi iphume kubantu abangayindawo, isihloko esiyisirious esolosiqhubeka naso, kodwa kubalulekile ukuthi uphume kubantu abangayindawo, and uma uphuma kubantu abangayindawo i-decision engeze kuba lula kuwena leyo, ngoba izokuqhatha nabo, bazothi ngcono kunabo, bazothi uyazazi, bazothi uyayiphakamisa, bazothi uyayitshela, kodwa mase kufanele uyithathe leyo decision, iba bold, uyithathe leyo decision and usuke futhi kubona ngoba wena you are destined for the next level. Ngizoyivala la, so besiqhubeke futhi ngayo le topic because i-topic ebold siyenza i-series soqhubeka nayo. Ngiyabonga.